Awukase wahlala nevila wena. Ivila alisuweli isizathu sokuthi singenzi umsebenzi. Ivila lingathi liklina ekhishini likorobha phansi bese kuhamba ugesi. Ulive lithi uyayibona ke lento eyenza ukuthi mina ngingathanda ukuklina la ekhaya. Yiyo le. Yiyo into eyenza ukuthi mina ngingathanda ukukorobha ingoba umuntu uthi asebenza bese kuhamba ugesi. Nizambuza nididekile ukuthi hawu ukuhamba kogesi kuhlanganaphi nokukorobha phansi ekhishini. Athi ya ngingasebenza njani umusic ungekho, mina umusic ongiboostayo, umusic onginika amandla. Hawu manje njengoba sekuthula umusic uyema vele athi hawu nithi ngenze njani? Hayi nizathi uyadlala vele uyocitha amanzi okukorobha ninekele imop lapha ahamba aye ekamereni. Futhi uma nike namfosta ukuthi akachubeke nalokuklina lapha ekitchen uyochubeka, kodwa akuke kwenzeke ukuthi oyedwa phakathi kwenu akhohlwe into o afuna into ngokusheshsha lapho abhizi khona acleana. Hayi isukile. Uzawucuduleka ilanga lonke ukuthi ya vele la khaya aningihloniphi. Ezinye zezinto ezenza ukuthi mina ngihlale ngingenzi lutho ilanga lonke ngoba umuntu uthi acleana nibe nimbisele emumva. Unyathela njani lapho mina ngiceda kukorobha khona? Uyabona ukuthi kusemanzi. Ivila liswele isizathu sokuthi lingawenzi umsebenzi, lihlale nje linamaqhinga ngaso sonke isikhathi. Angeke ulinike umsebenzi lisheshe licede. No, lithatha isikhathi salo ivila lisolo lenza kancane. Angisho lenzela ukuthi ungaliniki omunye umsebenzi uma aceda. Uzawukwenza kancane ukuthi ngelikade ngoba abayisweli into abangayisho kuze bangawenzi umsebenzi. Ngelikade uzamuzwa athi hayi mina phela angiboshwanga. Angibulalanga muntu. Hayi ngizawubona kusasa, umsebenzi awupheli, into zala emhlabeni angeke usicede.